Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiyag ita kat impatulad. Ti pagama nagpailingad itinaga na Frederick, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan na kitinagan a Frederick. Inaldaw nga agreklamo ni bakit ko, gapu kadag iti trabaho iti balay, ken panangaywan kadag iti dua nga anak mi. Jak kayat aday to iti puon ken gapu, ti pannakauma na kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Frederick, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bakit? Addan di agap apply akatulong, ingka kasarita. No magustuhan, di isunti alain ta. Saan ka nga agang angaw, Frederick? Kunakmet ka mga halata iti katulong. Kunak ano ang angawin naklaang? Diyak kayat amarigatan ka, bakit? Ken may sa, diyak kayat ngagbalin ka alos yang. Sika talaga. I love you, lakay. Wanya, nagsarita kayon kini boss ko, manang. Wen, sir. Ket anya ti kunana? Mangrugi ak kanon inton bigat. Nasayat no kasta. Nasingput ni ma'am. Wen, nasingpet ni bakit ko. Kanayon la mabamban nung idi, isuan na ungit idi kanyak. Wanya, nagsarita kayon kini boss ko, manang. Wen, sir. Ket anya ti kunana? Mangrugi ak kanon inton bigat. Nasayat no kasta. Ay, nasingpet ni ma'am. Wen, nasingpet ni bakit ko. Kanayon lang amin ang mabamban nung idi. Isu ana ungit idi kanyak. Maawatak matkit di, sir. Ket, anya nga tinagsaritaan nyo. Agyan kan dito ay, wano, stay out ka. Ay, kunana mat nga oray stay out tak, sir. Ay, mayat matkit di. Tadyak mat mapanawan nila kay ko itirabe eh. Tagsaksakit ngamin. Kastagayam. O sige manang, agsublikan to inton biga. Nakasagana ka din ti kapek, bakit? Wen alakay, adan di talamisaan. O, saan ka unay ang mabannog ita? Taumayan inton madamdaman ni manang Inday. Wen lakay. Wen gayam. Saan mo na yung tandag iti ubing, ah? Ay na, banog ko laang dayjay lakay. Maasikasom itan ti bagim. Saan ka siguro nga agat lingit, no agawid ak manipod iti trabaho? Mala, agkape kakit din. Pasensya ka na Inday. Nagwara day ti balay anasang putam. Ay, kasta talaga, ma'am. Luisa laangan tiyawag yu kanyak. Ay na, ma'am laangan. Tada kayo kat ngarod kan ni sir ti among ko. Ay na, sa anak akomportable ang maawagan iti ma'am, nana. Bayan nyo latta ka din nga awagan kayo iti ma'am kan sir. Ni, umawawag nila kay ko. Mabiit laang, nana. Sige ma'am. Hello, lakay. Hello, kumusta kayo dita balay? Mayat-mat. Addan dito'y ni Nana Inday. Pagmerienda ma. Katuan. Baka naman na imbag. Saan mo abis-bisinan? Amok day ta, lakay. Di ka madanagan. Ta saan amabisinan ni Nana Inday? Naku na anakat, analaing agluto. Pagluto man iti paborito kasi dain. Sige, lakay. Ibagak day takan ko na. Sir, nagustuam ka di matla dyain lutok asidaan idikalman? Wen manang, talaga gaya manalaing kang agluto. Idi pa'y laahilig ko tagluto, sir. Ket, magustuam ka di matla dito'y balay. Ay, uwan, sir. Awan makunak. Naanos dagiti anak yo. Kastamutan ni ma'am. Ay, naanos matla ang kanyak. Nasayat no kastamanan. Ay, amom, sir. Nagsapa pinagawid nak ni Ma'am Idikalman. Ay, siyak pa yun, timabain. Dahil tangamin tinagsaritaan mi kini bakit. Numalpas mo lakit iti trabaho.
Mabalin mo ti agawid iti masapa. Ay, ang nagmayaten no kasta, sir. Nakunam ngamin ngagsaksakit nila kay mo, manang. Ay, pudno dayta, sir. Saan mo't nga rod akayat nga asikasuan dagiti anak may. Tadamot ten bukod a pamilyada. Sapay la ko mata, maimbagan nila kayo, manang. Ay, wad nga rod Ay, adamot kit din trabaho ka, sir. Iso ang maigatanga kon iti agas na. Wow! Addan sa balon mo ita Wen pare, iso asaan ako na rumwar pa, mapan mga restaurant. Nasayaat no kasta. Makatipid ka. Ay, naimbag man. Tamasangon ni bakit mo nga isagana ti balon mo? Nangala kami iti katulong mi. Kasta? Maumak ngamin nga umanungat ni misis ko. Gapo iti nagado at trabaho iti balay. Iso nangala ko niti katulong. Ay katun mat ngamin kaasi no isula aminan. Iso nga da panawanan ngagpapintas. Ay ket masarunwan manan di anak ko iti bunyag no kasta pare. Saan ka na rumara pare? Ha? Ado da iti balon ko. Pagbingayan tan. Insagana da ito ni Manang Inday. Ay, kababain mo ta pare. Inaklatan mang restaurant. Ala, sikaman lang ang timakam mo. O anya na Inday, kabisado yung ka din dagiti sukik apaggatgatangak dito'y palengke? Ay, wun, ma'am. O, naamamuda kan. Iso ano umay kayo gumatang, ikanda kayo iti discount. Ay, wun, ma'am. Ay, mano adaras kagayam ngom umay agpaling kay ma'am. Pasaray mamindo iti makalawas, nana. Ay, kastan tumet nga ron ti aramidak. Tapno saan kayo maibusan iti abasto. Nagsaya atin tada kayo, Nana Inday. Marigatanak at talaga no awan kayo. Luisa! Asino ti mga awag itinagan ko? Gayam mo siguro, ma'am. Luisa! Long time no see. Oh, Margs! Sikamat gayam. Ay, Apay nga ito talaga nagkita. Sikaman. Mapantaman ag merienda, tapno ag istoryata. Wala, mabiit lang ang tawagak nila kay ko. Taapay pailaan. Hello, Lakay. Apay, bakit? Nagkita kami kin ni Margs dito'y palengke. Sumurutak pailaan kan ko na. Agmerienda kami kanong. Gatuan Itad kon kin ni Nana Inday day titulbat ti balay. Taumunan nga agawid. Kunak no nagawidan ni Luisa, manan. ay saan pa'y, sir? Iso nga rod asa anak pa'y anagawid. Tawan pa'y mat ni ma'am. Napanandaya iti gayem na ako, nana. Ay, jak mat mabalin abasta panawan dagiti ubing diti balay. Ay, agyaman na ka. Tasaan ka pa nagawid, manang. Talaga narigat na awan kadwada dito balay. Hanggang itatasimang petakon, mabalin yung ti agawid. Ay, sige, sir. Hanggang isaganak pa'y tikanan yaw tamang rabii kayon. Amok ngamen amabisin kayon. Ita ka lang may maturog. Nagchat kami pa'y ngamin kin ni Marge. Narabian ka lang aruda na nagawid. Nagchat kayo pa'y laeng. Agkita kami kanuin bigan. Sa di naman hindi papanan nyo ay. Manan, intun bigat kami lang ang arumor. Saan ka kuman arumwar, ta Sabado intong bigat. Awan ka daw dagiti ubing dito'y balay. Ningay na Inday akadwada. Anya nga iti serbi na tibay bayad kan kwa na. No saan mo't amapanawan dito'y balay. Nagado ti aramidan na. Pag-awiran pa'y laeng. Saanan amasapol nga awiran na dagiti ubing. Ta inaman titawan jay buridak ta. Ibagbagak nga rod kan ni bakat ko. Amangala kami mo tan iti maid mi. Tapno makapagtrabaho mo ten. Kato na. Tasaysayat mo't lang ngamin. No adda trabaho dagiti misis tayo. Tapno saan da masikuran iti balay. Apay, adda ka din trabaho ni misis mo? Tay tangarod ti kahit kong aramidan na. Tsaka mo Barang no matulungan jay gayem na makabirok iti trabaho na.
Day taman mo ti ibagak kan ibagat ko, pare. Ngamin, tunggal lagawidak. Masang patak ni bagat ko jay balay. Kasta ka di. Ne. Nimit, manang da ito'y umawawag. Mabait lang pare Sungbatak pa hello, manang. Sir, ni Janjan. Ha? Apay manang? Anya tinapasamakan ko na. Agpakpakada kanyak ni Janjan ang mapanag-bike, sir. Ay kunakada kayo ti pagpakadaan na. Ngam diinan na uray ti panagawid yo. Kat napanlatan, ajak nasipsiputan. Nuko matanda dito'y balay ni mami na. Ay, jak ngamin masango abantayan ida, sir. Tanagado ti araramidag. Ken masapul nga agluto akpay, sakbay nga agawid Amok day tama nang. Ay, ipadoktor yu kadi pa di anak yu, sir. Wan manang. Takas taunay kano ti sakit ti ulo na. Ana ito pa iti bata. Ay, awan pa'y mat ni Ma'am Luis, Wan nga rod. Jak amuno sa dino tinapanan na. Ta saan mo't amaawagan ti cellphone na. Taapay asyak ti pabasulam no natin iti bisikleta ni Janjan. No adda ka dito'y balay, adda ka nagpakadaan na. Ket na ibagam as saan nga umad-adayo. Aksidente tinapasamak, Frederick. Sa dino ngamin tinapanan nyo iti gayem mo. Taapay anaskan pa'y amaamuam day na. Gaputa saan ka amaawagan. Ay, kunakon ka. Makaunget ka kanyak gaputa saan mo amaawagan ti cellphone ko. Rumbeng kumangamin nga adda ka dito'y balay, amangas asikaso ka dagiti anak ta. Maboring ak dito'y balay, Frederick. Inyalaan ka iti katulong, tapno malaganan ka kadagiti trabaho. Ngam ita, day tamanan ti rason mon, tapno makapanaw ka dito'y balay? Ala, ipantakit din ni Janjan ija ospital, tani. Sangit asangit. Nagtimpla ako ni iti kapek. Nasaya at mat. Iruray mo man la kanya kung ti panagtimpla iti kape. Inasikasok dagiti ubing asumrak ija iskwelaan. Tapno saan ka manan nga agreklamo. Agreklamo kaya? Kano nagado a reklamo? Kesyo sika tinangala iti katulong. Kesyo sika timang paspasweldo. No kumatagbiro kay ti trabahom. Oh, makitam day ta ita. Naumakan nga aggas-gastos, iso akayat na kon apagtrabahuan. Sayang ngamin ti oras kan panawan mo. No day tala sumursurot kini Marge ti aramidem. Ay nagadulakit din aya at trabaho. Sapay nagaduawara dito kusina. Kaslamot ten ijay salas. Kaslamot ten na bagyo daytoy abalay. Ni Sir ti umawawag. Hello, sir. Hello manang, kasaritak man ni Luisa. Kwa sir, awan. Anya? Inuray naklang asimangpet, rimwar adagos. Sa dino kano tinapanan na? Tilaang na ibaga na kanyak, kat agkita da kano kan ni Marge. Kasta ka di? Di namot na ibaga no anya nga oras nga agawid. Kat kunana, asyak ti mapanmang sukon kadagiti obeng. Uy, nangabang ka, Luisa. Wan nga rod, nabawik matlaangan di kwarta. Kunakan ka, mayat kag sugal. Di mo ibagbagakin nila kay Kwan. Kasano ko mga ibagakan ko na? Saan kami tupayan nagkikita? Ha? Ni, iso day ti umawawag. Kung nagtumat ngamin kan ka, nga i-off mo dahi ta cellphone mo. Nalipatak nga rod. Sungbata mo, ngam di mo ibagbaga nga daka dito'y sugalan. Wan, sige, mabit lang tasong bata. Hello, lakay. Hello, sa dino tiyan mo? Kwa, adaak dito'y parlor. Rimwar ka manan. Agpaparlorak nga rod. Inaldaw ka mata na rumrumwar. Naawanan ti bagam, idapa kon day ti cellphone ko. Agsarita ta iti balayin ton matamdama. Sige, bye. Ayan ni Manang Inday. Nagawid din. Apay abiro kam. Nagsapan ang nagawid? Pinagawid ko. Tatila istoryaan na kan ka. Inong tamji bakit? Ha? Maruam. Kaya't ko alawlawagan, tinaistorya na kanyak.
Amok analaing nga agistorya day di abakat. Amo ko no sa dino ti papapanam. Mapan ka ga makisugsugal, ha? Nagkunakan ka. Saan ka man asuman na o akasta? Adagayem ko na kay baga kanyak. Iso asaan kan nga aglibakpay. Frederick, daytoy lang ang tiliwliwang. Saan nakalapdan, nudi mo kayat nga agapata. Anya? Wan, aminak ang makisugsugalak. Kwartak matisugsugal ko ah. Jak matkut-kut yan, jay itad mo kanyak asweldom. Aging ga ita, saan latta asimardeng ni bakit ko nga agsugal? Sigun kan kwa na, liwliwana tipan nakisugal na. To'y pagayam mo, Frederick. Pagayam Frederick, kasaritam lata ni bakit mo may papan, iti pa nagbalbaliw na. Weno, ti pa nagsugsugal na. Napatag ti komunikasyon kadag iti agasawa, tapno masigod ti saan apa nagkinaawatan. Mabalin mo matatulungan ang maadan iti negosyo nga sikaswan na, tapno saanen nga umadayo di tabalayo. Kaya't maliklikan na, ti panagsugal na. Ala, pagsaritaan nyo na imbag, ti parikot yo. Bueno papagayam, ingka nanggan, ti pan na kay drama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Frederick, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.